kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovie Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kabarbaro ti serbisyo kasinsin Georgia. Jak amo asino katanyo gaya mantilugan yaw. At dangarod kwarta mi, kabailan mi ti gumatang iti baruan niya. Naimbag kayo pay. Ay nawaw, siyempre, nagagat kami kan lakay ko. Oray dagiti anak ko, nagagat dangag trabaho, saan akas iti daduma dita. Naimbag kayaw, taada ti impatawid day di Uncle Ilmer analawa adaga para kada kayaw. Adapay negosyo anayon na. Wan, saan ko nga ilibak dayta? Ngam saan kami mat anaggagat, saan arumang ay ti panagbiag me. Ay kat congrats lata kasinsen, magustuak ti kulay ti baro alugan yaw. Agornong kayo mat ngamin tapno makagatang kayo itilugan nyo. Saan kay ngagsadot-sadot? Nay, paypayapayan nakti ka anak am kasinsen. Panawang ka pa'y bieg. Ituloy tanto ti agistorya inton madamdama. Kinasaritanak ni kaanakan Leia itay, bakit? Kahit anya ti imbagaday jay alayakan ka. Makilugan na kan Wilton malam. Agigidan tayo nga agawin kalpasan ti program. Ay nawaw, imanugot ka. Uy, awan mo't dakas na no makilugan da. Ay unay kan lito. Nagdesisyon ka man ngaminan SIKSIKA. Dinamag na kumapay mo't no kayat ko. Sana bali tadakasinsin mo pasing laeng ti makilugan bakit? Bagam amang kita dalaangan iti sabali pakiluganan da. Lay, nakababain mo't ibabawit kat nalpas nga rudan ti saritaan. Ay basta, kasaritam ida. Ang mga numakilugan da kat maperdi ti lugan tayo. Apay ko maamapirday. Kita makabarbaro ti lugan. Kasla di kag pampanunot mo't si Kalito. Anya? No di mo kayat, siya kon ti makisarita kadakwada. Anyat ko namli anak kaw. Awan pakiluganan tayo inton malam nanang. Ay nawaw, kunakman no nakasaritam ni Uncle Molitaw. Wan, ngam saan akayat ni Auntie Georgia nanang. Anya? Jak amuman iti dayja akasinsin mo nanang. Jak maawatan ti ugali na. Wanaw, ada sa balay makilugan kadakwada. Awan nanang, talaga laang adina kayat. No di na kayat, arami din tayo manantikas iti naramit tayo idikalman. Anusan tayo mananti magmag na. Aglugan tayo laangan iji sintraw. Ada magkit di tricycle ijay. Wanan awan mo't pagpilyan tayo. Bad mood la siguro ni Antay isu akasta. Siguro ananang. Narigat mo laang no ipilit tayo ti makilugan kadakwada. Ang mga nukusilapan nak ni Antay, narigatan. Lakwan nakman iti soft drinks, bakla. Danana pasing ngay. Ay diya ka mo apay asyak ti pagsaludsudam. Saan da nakilugan kada kayo, madam? Saan mat? Ay, sayang man. Tila salsaludsudam mat. Itad mo kit din ti gatgatangak. Ato'y ti bayad ko. Napudot ti ulo yu, madam. Ay wan, talaga napudot ti ulok ita. Iso apang nga asim, ta saan atila salsaludsudam. Ta amangan numaasarakan ka, kat anya pa'y ti maisawang ko. Anya soft drinks, ti kaya tiyo ay madam. Ti sigod agat gatangak unay kamatan. Mabit lang nga ron, tamang iruarak, madam. Agawaam ko na, tanay, jak kaya ti aguray itinabaya.
Mangkita kayo man no adakit di ilaklako da adaga di tananang. Daga? Nanang, no adda ko matiuray basit laeng apagsaadan tayo, tapno saan tay nga agab-abang. Adda kwartayo aya. Adamot basit urnong ko nanang. No mano ti umanayan na, di iso ti gatangan tayong. Sige, kasaritak dagiti kumarek. Amangan no adda mo dagijay. Man nanang. Kwartam ti maigatang, wenno kwarta ni manang mau. Wenno kwartayo adwa. Kwartak laeng nanang. No kasta, adagayam urnong mo. Adamot ananang. Sige, ipadas ko ti mangkita no adda ti ilako da. Agbirbirok mo't gayam da pasing iti gatangan da adaga. Ay nawaw, nakadamagamot bakag. Kadagiti kalugaran tayo Ay ket nasaya at no gumatang damutan iti bukod da adaga. Tapno sandang agab-abang laan. Pangalaan da kumamot ngay iti igatang da. Saan damot siguro nga agbirok iti gatangan da no awan kwartada? Pangalaan da kuma kat agrigrigat damot. Wano, kwarta ti manugang ni pasing ti igatang da. Apay ko maagastusan ni pasing ti kwarta ti manugag na ngay. Posible ang mapasamak da italakay. Mangrugi ka manakon-akon. Pagpanunutan manan iti dakas ti kasinsin mo. Agpay subat. Awan mo trabaho ni pasing. Uray ni Leia. Manulaang matisweldo na iti pagtrab-trabakwan na ita. Uray ni Laura akabsat na. Diyay lang manugang ni pasing no anyamat nga tati trabaho na day jay. Imbes sa maragsakan ka, tagumatang damutan iti bukod dadaga. Saan mo? Takastapay lang ti bagam. Ay nawaw ka. Abangan ko nak no adda amom amang ilaklako iti dagana, Romel, nakong. Nyan ti Erlindana na. Agpay siyaw. Una na. Mangilako na kano. Takasapo na dati kwarta para iti panagpagas ni Uncle Edmond. Adda ni antim dita balay da ita. Amangan ko nak numabalin ama kasarita. Nadya lang, tadda na pananana. Inton Sabado pa iti panagsubli na. Ibagabtuman nga rod kang kuana nga umayak inton Sabadaw. Tapno makapagsarita kamay. Okay, nana. Ibagaktokin ko na. Agyaman naklaunay nakaw. Ayan na abanda ti ilako da. Tidagada nga si Deng iti barangay hall. Mayat nga rod ano ijay. Mabalin ti agnegosyo no kwa. Ay mo na, nana. Mabalin ngagpaiso ti agnegosyo ijay. Taas si ti barangay hall. Ijay pa ti pagnaandag iti tao. Ibagam kan antim adina pa ilaklako iti sa balay, wan. Ibagam nga interesado ak iti daga nga ilaklako na. Agpaiso ka di, Romel. Tiyan niya, Madam Georgia. Agpaiso ka di tinadamag ko. Aginatang dapasing tidaga ni Antim Erlinda. Ay, wan, madam. Agpaiso, tinadamag iyo. Mano ti panangila ko da. 500,000, madam. Sigurado ka kade. Wan, madam. Apay ka ti. Kat binayadan dapasing da di adaga, wano inutang da. Fully paid day dyan, madam. Nangalaan da ngay mo't iti 500,000 na pinagbayad da. Urnong kanulileya. Patpatsyamot na gitatattao. Kwarta lakit di ti manugang ni pasing ti inggatang da iti dagada. Akit nagpatakdir da pa yan iti balay da itchay, madam. Kunamlan at da kwarta da mo. Na, ha? Ipadlayo mo, saan kayo naragsak, iti naragpati kasinsinyo. O no, mabuting kayo, no martapan dati kinabak nang iyo, iswakasta kayo, Asino nga ta tinaggapuan ti istorya? Akwarta ti manugang ko tinaigatang iti dayjay adaga. Anyat ko nam nanang? Ti agwarwaras asayang gusang, kat kwarta ti asawa ni manang mo ti inggatang tayo iti daga. Iso ti indanon da kanyak. Ay nawaw, asino mo tinaggapuan day ta adamag nanang? Day tangaro ti jak amo anak ko. Narigat mo ti basta agpabasol latan. Apay kumaagastusan tayo ti kwarta damanang nubilang. Ay, jak amo kadagita at tao. Umapal dalakit di, iso aday ta, agaramid daman iti istoryan.
Makaparurod man tikas diya nga is-istoryaan da. Naimbag ko man no agpaysaw. Saan mo nga raw? Maamuan tay tulad ta no asino tinaggapuan day ta at chismis, nanang. House blessing ka no nakasinsin mo pa singin ton Lunes. Bakit? Amo ka. Mapantayon to ah. Anya ka no ti partsenda. Ay nawaw. Anya kumapay. Baboy ah. Nangalaan damanan iti kwarta nga inggatang da iti baboy. Na ah. Impaw itman siguro ati manugang ni kasinsin pasing. Anya meten tigas ta pa nagpampanunot mo, Georgia. Kati sumat. No saan anak ki asawa ni Laura? Ang mga no aging gaita kat agab-abang dalata. Asinaw tinangibagakin ka akwarta ti manugang na tigas gastusan da. Nakagkadlaw mo't lakay. Pangalaan ko madagita at tao iti kwarta da ngay. Mano abawi ti partyen yung ngay. May salaang Okay lang na ita. Saan mo tanaskan nga adukan? May salaang mat ngamin ti kabailan ti budget mi. Nakababain mat ti dumawat kadama ng Laura. Nang runa kat adamot ng asawa da ito'y. Namaman ni Antin Georgia na ita. Sigurado ang negatibo man ang tiro mariting iwat na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Saan ko ana istorya ken kaya? Ti anya, friend. At no sang ka istorya ni Antim, ang kwarta ti asawa ni Manang mo, ti kasgastusin nyo. No kasta. Ni gayam Auntie Georgia tinaggapuan day ta asayang gusan. Katuwan, friend. Ay, una yun ni Auntie. Tila is-istoryaan namot. Kwarta tinaigatang iti dagakan materialis anya. Umapalakit din Antim. Mabutang martapan. Isa tila raramidan ng istorya. Ammo kun no asino tinaggapon ti sayang gusang akwarta ni Manong tinaigatang iti daga, nanang. Asinaw, anak kaw. Ni Auntie Georgia, nanang. Anya, agpayso ka da eh. Wen, nanang. Iso kano ti sang kaistoryana ko na ni Romel agayim ko. Una yun, ayan ni Antem. Uray kasanaw. Adalat tamo bain ko iti asawa ni Manang mo ah. Apay ko mga igatang tayo iti dagat ti kwarta na ngay. May salaang timadlaw ko kin ni Auntie Georgia, nanang. Awan bilib na kada tayo. Iso aday tamangi marmarites kada tayo ti ammo nang aramiden. Ti adda siguro iti panunot na kat saan tayo akabailan ti agornaw. Naala yun, nanang. Angam saan tayon atutupan? Agistoryalat na aginggat kay kayat na. Aywan ah, mauman tulat ta. Di balay, taamo tayo ti agpaysaw. Nagbanugam ti kwartaan nagastaws para iti dagaken balay tayaw. Inawis yung matgayam da tatalito. Wen, tayo sumati kayat ni nanang. Nasayat kayo lahat takarakwada. Nga uray tila istorya ni ikit mo. Narigat matlaang ti makiap-apa, friend. Pamaniknik na ita. Ano sayat kayo at tao, friend. Iso na lang, tadyak makita ni Antim Georgia. Saan ka nung nga imay ko na ni uncle? Ay, apay nga ay. Ay, jakman amukin ni auntie. Ang tinapatag, inawis yung ida, tapnawan may bagbagada. Wen namindwami mat nga inawis ida. No saan nga imay ni auntie, adamatan kan kwa na day jay. Tinapatag kat inawis mi ida. Oh, para ken ka, Georgia. Ay nawaw. Anya day talakay. Karne, kun pansit, para ken ka. Na, apay anang yawid kapaylaang ngamin. Insupot nga raw ni kasinsin mo paseng, para kanukin ka. Anya, Di ka madanagan, taawan inlaok da dita. Kanam kit din, tapno maramanam mo tinagbanugan da. Naimas ti pansit sika. ibatim paylaang dita. Makitam na ita, akin na imbagdakin ka. Uray tila istorya ang may papankadakwada. Nasaya at dalatakin ka. Mapanunot da kalata. Mayat siyamat no agpaaramid tayo iti salaset, anak ko. Ni manang kano ti gumatang, nanang. Ay saan ah, pagguduan talatan ti bayad na.
Ang mga nuan niya pa'y ti maibaga di asawa ni Manang Mau. Nakasarita na kanumutin ni Manong. No awan kwartada, uray sa anan. Ikarigatan talaangan ti gumatang. Naka-order kanumutin ni Manang, Nanang. Urayan laangan no kaano nga i-deliver da. Tulong! Tulungan, dak! Ha? Asino day jay? Ni Antim a Georgia mat. Apay nga agtartaray day jay. Wan nga rod, sakit agpat patulong mat. Iti ayan siya mo darumil tinagturungan na. Ni, adamang kamkamat kan kuha na, Nanang. Aywan, nilala ti mangkamkamat kang kwa na anak ko. Adda siguro di da nagkinaawatan. Aglamangak man pa'y dito'y Romel. Apa yan, madam? Kamkamatin nilala. Apay, mad. Ada nakapaan nyo? At dala na isawang ko adina na gustuan, kasta una yun ti unget na kanyak. Ay, tangiwat nyo ngamin. Ti pa kay sagsagmakan nyo, madam. Aglamangak pa'y dito iwan. No adda nilala, di mo ibagbaga nga adda ak dito iwan. Ang mga numay ramanak pa iti apa yung adwa. Di ka matanakan, tasaan ka nga iraman. Basta di mo ibagbaga nga adda ak dito eh. Ang mga nuan niya pa'y ti aramiden dayay a babae kanya. Ay kasta unay ti unget nilala kanyak lakay. Iso ba't ti pagsasaritaan na iti kalugaran di ta istor itay? No kasta, amo dati napasamak. Wen, tanakita da kamkamatin na kanilala. Anya, Ay na, nakababain ka bakit? Anya nga ita, nakabiro ka iti katapat mo. Nakabiro ka iti padam anaturag. ay una yun ti kastoy napasamak. Laglagi pa, asaan nga amin kat agul ulimag da. Saan nga amin kat naanos da akas kan kasinsin mo pa seng. Nakita mi akinamat nilala ni Auntie Georgia idi na minsan nga aldaw, uncle. Apay day jay? Yan, timot nga min. Conformity ibagbagana. Anya ti insawang na aya, uncle. Nakita na lang ti kabarbaro ang motor dalala. Nagadon, asauna. Isumit lagayam Inaramid na kinilala tikas iti inaramid na kada kami. Sigurado nga in marites na, iso ang nakaungot nilalakan kwa na, uncle. Kamali namot lang na jay. Tay pagarap na siguro kat saan da atutupan. Naimbag ko nam ata nakataray ni ante. Naku nampay nakong. No saan ang nakataray ay awanan ang mga nutinong patong paday di alala. Ni Auntie Georgia talaga. Ibirbirok na ti pakaisagmakan na. Oh my kaman pa'y dito'y lito. Agpukpukawan niya antem. Panawan ka pa'y kanakan. Apay ka di aya. Talaga ka di nga ibabain nak nga sawam Awan mo't amok abarsol ko kin ka. Nangag ko asar saritaan nak iti dayjay alaya. Sinong batak lang ti saludsod na bakit? Anya ti sinaludsod na aya. Sinaludsod na lang no apay akinamat na kanilalay di naminsan nga aldaw. No kasta, nakita dati napasamak. Wan, bakit? Kahit imbaga matipod no ang makagapo. Anya nga raw ti kayat mau. Agul budak iti kaanakanta. Isumot lang ang mamuan dati napasamak. Ay nakababain lakit di. Ikam nga miniti preno, tangiwat mau. Saan aday taki naman nagapal mo tinangruna? No adda kabagyan wano kalugaran ang nagprogreso. Di mo iaramidan ida iti istorya. Tanya nga iti laban mo kadakwada no papispisan da ka. Ay, wow! Saan tayo kumanga agaramid iti inuulbod nga istorya kontra iti pada tayo a tao. Agbalin tayo kumaan na ragsak iti balig iti pada tayo a tao. Iti kasta, nalagaan kanatal na ti panagbiag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovie Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.